U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, srećna slava Sveti Sava, draga braćo i sestre, svima vama, svima nama, koji smo, koliko god godina da imamo, uvijek školarci i polaznici neke nastave. Svetitelja Savu, prvog arhijepiskopa srpskoga, slavimo, evo već posljednjih 200 godina sigurno, kao zaštitnika školstva. Samo da znamo da on nije bio osnivatelj i zaštitnik ovakvoga školstva kakvog danas znamo. Nije nosio dnevnik, nije išao u učionice, nije pisao po tabli kredom. I te škole koje su tada bile, njih su pohađali uglavnom bogoslovi i iskušenici pri nekim manastirima, prinčevi i princeze. Danas u školu idu klinci i klinceze, a nekad su samo išli prinčevi i princeze i birani ljudi, uglavnom iz neke kuće, jedno dijete, eventualno dvoje, nije svaki išao u školu. Ovo sada, Bogu hvala, svi se učimo slovima, svi se učimo brojevima i Sveti Sava je zaštitnik i nas danas. Zašto? Zato što je u svome vremenu pokrenuo i dao nam primjer kako se čovjek uči istini i životu. Ovo o čemu pričam sad, to su različite forme. Mijenjat će se i ovo očigledno. Evo još malo pa se neće nići u školu, nego će se online od kuće, šta će to biti i kako, ne znam, niti proričem, nego se već vidi kako se forme škole mijenjaju. Ali ono što je Sveti Sava utemeljio i zbog čega on i jeste zaštitnik i ovih naših, ovakvih današnjih škola, zato što je kao učitelj vjere, čuli ste u Troparu, bio nastavnik puta koji vodi u vječni život. I ta nauka koja vodi u vječni život, ona stalno je važna i aktuelna u svakome vremenu, bez obzira na forme školstva i na načine kako škole izgledaju i kako nastavnici drže nastavu, po kom predmetu, po kom programu. A kako nas to Sveti Sava uči istini i životu i kakva je to svetosavska škola? Mi vidimo po njegovom životu da je to čovjek od Boga izabran, koji je uvijek bio spreman da bi se, kako bi se to reklo današnjim jezikom, uvijek bio spreman da napusti zonu svoga komfora. To se tako danas kaže u psihologiji. Kad idete kod psihoterapeuta, ako neko ide i ako ne ide, ne bi bilo loše ni da se ode ponekad, kod psihologa i kod psihoterapeuta, ako se ide tamo, svi će vam pričati šta je zona komfora. To je ono što ti se čini da ti znaš, da je tebi jasno i gdje je tebi dobro. I ne diraj me odatle. I danas mladi čovjek na posao kad dođe, kad šef s njim dogovara šta ćeš da radiš, on ima 100 uslova nekih da bi ga ovaj primio na posao. Ako ne, ovaj neće ni da radi. Dakle, zona komfora je nešto u što smo se uvalili, ugnijezdili, što bi se reklo, i nije nam drago odatle da izađe. A pogledajte Svetoga Savu. Bio određen da bude princ, da vlada ljudima, da ima dosta para, da ga ljudi slušaju, da vodi vojsku. To je sve napustio i otišao na Svetu Goru. Pa tamo stekao ugled duhovnika, jednoga manastirskoga monaha, dozvao svoga oca, koji je bio kralj, da i on postane prosti monah Simeon. I tu se, da kažem, tu novu zonu komfora, ajde tako da je nazovem, što kaže vladika Grigorije u najnovijem romanu Stranac u šumi, nekome je zona komfora i kamen ispod glave. Neko ko voli šumu i divljinu, njemu je veća zona komfora da ga ne diraš iz te šume nego da... Dakle, ovdje ne pričamo o kamenu i o šumi, ovdje pričamo o podvižniku koji je zadobio i ugled i dostojanstvo i uhvatio pravi pravac monaškog života, osnovo manastir Hilandar. I sad gledajte ovo, i to je napustio. To je napustio da bi prosvjetio otadžbinu, ondašnju Rašku i Zetu i Hercegovinu, Humsku zemlju, sve krajeve gdje i danas živi srpski narod, manje više Sveti Sava je obišao svojim stopama. Utvrdio zemlju, otvorio škole tada kakve su bile, bolnice, utvrdio i pripremio ono što je njegov najveći život i podviga, to je samostalnost tadašnje Žičke arhijepiskopije, postavio nove vladike, donio zakon, zakonopravilo, tipike za opštežiteljni život, tipike za podvižnice gdje žive monasi po pećinama i postao
nastojatelj arhijepiskop Žički. Pa ko bi se makao sa te stolice? Ko bi napustio sad to? Pa evo i među nama sveštenicima kažu ti si, ne znam, starešina, ti si namjesnik, ti si prota, ti si otiv. Pa ajde ga pomakni. Aj mu reci da nije to. Pa da vidiš kako će to da bude. Manje više. Manje više. Da ne pričamo o višim crkvenim činovima. Sveti Sava, kad je crkva srpska, kad je Žička arhijepiskopija bila u najvećem uzrastu, kad je sve uradio kako treba, to je napustio. Da se ne bi pričalo poslije da je to njegovo. Nego da kaže, evo ja to uz Božju pomoć uradim, evo sad Arsenije, eno ga sveti Arsenij u žlebaoniku, njegove mošti, evo on neka upravlja, ja odog dalje. 3 puta on napušta nešto što niko napustio ne bi. Prinčevski dvor i zvanje, dostojanstvo, da kažemo, igumana Hilandarskoga i osnivatelja Hilandara i upravitelja Srpske samostalne crkve. I otišao dalje. Ova naša djeca koja danas slave Svetog Savu kao školsku slavu, ona najbolje razumiju šta znači poći u školu. Ostaviti mamu i tatu i poći u zabavište ili u školu, ili preći iz osnovne škole u srednju školu, opet novi drugovi, opet novi nastavnici. A tek iz srednje, koji ćeš fakultet, pitaj bilo koga sad dođe od ove djece, koji ćeš fakultet, znaš i gdje ćeš, to je sada, uvijek je to bio problem, ali u današnjem vremenu poseban problem. Ne znam šta ću da studiram, nemam pojma, uopšte neću ništa ni da studiram, ja bih kući da sjedim kod mame i tata. Dakle, Sveti Sava nas u tom najdubljem smislu uči da je najkorisnije za ljudsku dušu napustiti to gdje si i krenuti Božjim putem, ne ići bilo kuda, nego krenuti Božjim putem i Božjim blagoslovom da upoznaš sebe kakav si u još boljoj varijanti nego što ti je sad. Neka nam je srećna slava i ta nauka kojom nas uči Sveti Sava, a posebno da čestitam našem revnosnom i melodičnom horu Sveti Sava koji vodi naša sestra Sneža, koji danas ovdje pjevaju, njima je danas slava hora, a i čestitam svima vama kojima je danas ili krsna slava, ili prislužba, ili zavjetni dan. Sveti Sava na razne načine blagosilja sve naše domove danas, pa neka je sa srećom i da idemo tim putem koji je Sveti Sava postavio u vjekove vjekova. Amin. Amin.